tuan trum chu pu jon rin moya hawin MNF ko chung hai tiang pu jon rin moya hian July ni somni pariat sang ni somni pathum wanglai ni chuaka khan zoram politics MNF bi chian na ti in MNF chung ril a bi chian na ngai nom deuh mai na ron ziaka he thu hi uluk dewin in ngai thladon tiang in thlan hnaya politics in lumlet po atama a chung ril hi kan lu chil ve a hun to ron ti ni Mizoram politician then khat hi an party hian an thukru ni in alang then khat hi chu anin thukru a ang boka in thlan ala hlat laya phur thar deuh tuna bauta an omawang hian Mizoram politics hi bi chian analyze tham tak takani ti alang ta ani MNF lam hi ahma sabera i han lu chil don ang miang aron ti a angai nom don ti hi chiang hal reng mai ang poni se ngai thak chun zom zelang o ruling party MNF hian kumli chunga an the chu alar ber chu phadrual lavin purabad ro moi roi te ani a ni zathum zamruk panga chung niusa alang lo chau ani akal na pia nga chief minister akal tel kan ti lo po in chief minister kalna pia nga akala tripura thlengin anin zuya district tina lungphum mon phum dun thei bik ani kutna thok tu pual agriculture department ti te fisheries veti department a chief minister mu akhat nen tourism le sport department program a chuan kan hungun khop mai chuti taka an minister chuan vor chu in thlan a hnai tol tola alang sar lo tol tola a chan hi kan analyze don ani MNF a hian aziding wangvat kai an oma hi chu anei tu tak taka in chal an ni hlom lian dang chu MZP atanga lut group lian tak an ni a social media post hi adik chuan nakin loka MNF leadership po chu tumngam tura intel khom in mukhom thin an ni adang hi chu sakni som pariat in thlandona an som lu chop mithiam le langsar tak tak rual an ni boka heng zong zong ai hian chief minister hian purobad ro moya a hnim hnai ti hi Mizoram mipuin an hrechiang ani lunglei municipal council in thlanzo khan namrun anin kok tran ta a zemabok local council in thlana zo phei kha chuan MNF ziding hi an thin rim tak zet to kan ti chiat kan hresi lova kan CM le tu emo in kop thlat hi mi puin an chang khama kan tlatak ngel don ti chu thupuya an neya namruna soi chuak ngam le ngam chi alo ani sulpel zung zung ti ani namrul secretary rualin na an mu thei lo lain kamrul laskar zoram chana lalian sanga te minga na chuak chur chur le PMJVK nuaya nalian zong zong tu ma chu boi thei lawa vai minga restricted tender mak ani awangin namru na lung oi to lo an soidan chuan ahma zonga lung oi lo chunga ngoi reng wangpat kai le MZP background nei hruai tu te chuan MNF party hruai tu te an lu chilta a kan pu le tu emo hi anin zui chota hei tak hi mipuin kan party min du lo pha sumringot kan soya kauran mipui hian min ngei na to lo ti in an trong chuak ni in an soi hemisok hok kaljela hian MNF chunga boina in mung lung oi lo na lian tak a oma wangin tu emo chu mipuya in lan tlem turte abera in ngaya in vai vung reng lo turte party lama senior zai ngai turte MNF aya mani intilang sar to lo turin ancha ti hi atak ani in ringem le Dr. Alal Thanglian hi MNF Trump masa khachuan an the lar ber ani a kumsang ni som pariat in thana SEDP campaigner traber ani le zuya sang ni som pariat in thana an tlin hnu loka MNF vice president atangin an ban mak amak khop mai minister ani don si a ha lutuk tur chok jang khaina tur ti donila
Chief Minister chu MNF President ni in Deputy Chief Minister chu MNF Senior Vice President nani tel thau si a Dr. Thangte hi an pai ve shim ani an pai chan chu puzoram thangale puton luya chol nu a President ni theitur bera lang ani chu MNF hian an du lo ni in alang politics ti tia phei chuan covid thilen laia a ming that deuh po kha namrun leadership zinga ngai mo tu an om ti ani a Dr. Thangte chan Health Department an han audit te khachu an du sakwang ani lo ti achiang hle ani Dr. Thangte hi na thial lama ding non lawa Aizawl South 1 lama ti ruk tumna a oma wangin party dang po ador thuak mana atopa South tuipui bia la bok ading le don an ti a Dr. Thangte din hun hi alak lo hle ani MNF President ni a Chief Ministerial Candidate lani theitur hian puwanal zoma hi soirik zinga atel vele boka puzoma hi MZP Shroi tu hluilam hian an backup lata wangwat kai zinga puzoram thangale puton luya an chol chuan pul cham lian hi President Omber ani lain Home Minister na achel dan en hian party le mi puin an it si lawa nakin loka wangwat kai lo President an la nei dona chu puzoma ani lo chuan aru ka input si pon lama tang ho anga lang si MZP Shroi tu hlui zinga tu emo hian President hi an chu an ring he boruak lian tak om awang hian MNF in sang ni som pariat in thlandona an somlu an chakna thrui pularin lian sai lo le pualal zil liana purbar ro moya lamtan chance acheto hle ti ani pularin lian sai lo hian MNF hi achua san rin na alian tola abial chalfil bial phei chu midangin anin chu sup to ani chuti jungchuan MNF hian boruak hi an vodai duk thiama entir na thatak chu Dr. Ke bai chua kha in thando na achua tho an rina wangin apoi ma in an no chuaka an ril tlat politics a hian lunglei lama an MLA pahni hi seat an pedon lo ti in an soya hei po hi a hun ma in ari chuak lo an met mit thiama puton luya hi in thlan puan hnuwa tui chang lama adin non lo tur thu apuang don an ti chung hian bial alavil tui ema hetiang hi an master fu ani MNF hi chung rila nget om ang hian soima se party nget an ni na hi alang thina heng thil te hi an thup thiama leak out ta om ngai lo ZPM lam chu ni se anin vote thu pheng phung duang ti tur hian chung ko boi boruak hi an nei thina atopa chuan anin hrual mum le thau thina ni MNF chu pulal khama pulal sota pu f la rem siam aterwalin an chu asan po khan an tla chedon an ti a an thau le thau pulal du oma hawa pulal deng anu pui pibiak diki hau mewa an chu asan po in an comeback le thau tun lai boruak neu hian asoi hing zo kher lawang chuti rual chuan MNF hian an chung ko boina hi an siam fel chu angai hle ti alang aron ti ni angai nom bian khop maya MNF chung ko boruak aron ta lang chiang hle in ka hria engpo ni se ke ma lama tang chuan ka comment thui lawanga nangma ni zokin in ngai dan te in mu dan te ron ziak ve ta zok ula acha ome